دەبێ ئازاد بم ما حەقی ئیستیفادەم لە هەموو حقوقەکانی یەک ئینسانی ئازاد وەکو هەموو بەشەری دیکە نە زیاتر بەڵام نەکەمتریش وەکو هەموو بەشەری دیکە لە دنیادا سلااو دەم باش گۆدار و تەماشاوانên هێژایە کەناڵا ME24 ئینتەرنەشنال ئەمێ لەوێ مژارێ بەسەر ژیانە دکتۆر سادق شەرەفکەندی دەگەڵە ڕێزدار کەکیە ڕۆستەم جەهانگیری بەرپرسا چاوادێریە حیزبا دموکراتە کوردستانە ئیرانێ ئەمێ پێشکەش بکێ کەکی ڕۆستەم تو بخێر هاتی حاجی خێر بێن سەرسەرام سەرچاوان هەربژین کەکی ڕۆستەم تو وەکی ڕێڤینگی ئەمەیە ئازادیە بیرهاتنێتە ئەنکو بیرەوەریەکدا دەگەل شەهید دکتۆر سادق شەرەفکەندی چ بوو؟ شەهید دکتۆر شەرەفکەندی کەسایەتیەکی جێگرتیە ناو حیزبا دموکرات بوو کەسایەتیەک بوو کە هەم ئەکادەمیست بوو هەم مدیرێکی باش بوو هەم زانا و لێوەشاوە بوو دەست و قەلەمێکی گەڵک دیژ و بەهێز هەبوو مسەلەت بە چەند زمانên کوردی و فارسی و فەرانسەوی و ئەوانە هەبوو گەڵک زوو لە حیزبێدا جێگرت بە کەساتیا و هەندە بەهێز بوو و گەڵک لە ڕێکە شەهید دکتۆر قاسملووە پێکەلی حیزبا دموکرات بوو و پاشویش پاش شەهیدبوونە دکتۆر قاسملوو کاری گەڵک زوو دەکارم بێژن بە مەسئولیەتەوە کە کاری گەڵک زوو کورسیا دکتۆر قاسملوو پڕ بکە جێ خالیاوی پڕ بکە دۆست و دوژمنانش ئەو ئێترافە کردن و هەر ئەوەشی بوو کە دوژمنان گەڵک پیلان دانان و لەوێ پیلانە خۆدا زوو سەرکەوتن کە شەرەفکەندی لە ناومەدا بقەتینن شەرەفکەندی لەبارە سیاسیە کاری ڕێوینگێکی گەڵە باشە حیزبا دموکرات و دکتۆر قاسملوو بە کاری پاش شەهیدبوونەوەی مدیریەتێکی باش لە حیزبا دموکراتدا ڕێک بخە و جێ خالیاوی نەهێڵە و بەدەنا حیزبێ تەشکیلاتە حیزبێ و گەلێ کورد و دۆستên کورد گەلک پاش شەهیدبوونە دکتۆر قاسملوو بە چاوەکی نیگەرانیە چاو لە ڕەوەندا خەباتە حیزبا دموکراتە کوردستانە ئیران لە ڕۆژهەڵات دەکردن و پاش شەهیدبوونەوەی و دۆژمناژی چاو لێکردن کە بکارن ئایا دێ بکشن جێ دکتۆر قاسملوو پڕ بکەن دەکارین بێژین کە دکتۆر سەعید شەرەفکەندی یان دکتۆر محەممەد سادقی شەرەفکەندی گەلک جوان گەلک بلێزانی و گەلک بە هەشیاری گەلک بە وەفاداری وەفادار بە ڕێبازا قاسملوو وەفادار بە حیزبا دموکرات وەفادار بە پرەنسیپên نێو حیزبا دموکرات کاری بێ ڕێڤەریە بکە و جێ خالیاوی پڕ بکرد گەلک باشە ڕۆڵا دکتۆر سادق شەرەفکەندی لەبەرە پێشچوونە سیاسەتە حیزبا دموکرات چ بوو؟ دکتۆر سادق شەرەفکەندی لە سەردەمی دکتۆر قاسملووش و پێش ئەوە و ئاشکرا بە بێتە ناو ڕەفا ڕێبەرین حیزبا دموکراتە کوردستانە ئیرانێ ئەو لە تەشکیلاتە حیزبێدا جێگرت لە فەرانسەدا و حینێ خوێندکاریەدا تەماساوی دگەل ڕەهبەری حیزبا دموکرات دکتۆر قاسملوو هەبوو و بوو بە بەرپرسیاری تەشکیلاتە حیزبا دموکرات و پەیوەندیان حیزبا دموکرات لە تارە و حتاوی سەر ساڵە پاش ئەنقلابێ یعنی دەکارم بێژن ساڵە 1358 یان هەفتێ و نەه و هەشتەیان میلادی ئەو بەرپرساتیە گەڵک بەباشی بڕێوە بر و پاشان لەسەر دەرخواستە حیزبا دموکرات و ڕێبەریە حیزبا دموکراتی دەمی دەعوەت کردن کە بە تەواوی بێتە ناو ڕێزە ئاشکرایە حیزبا دموکرات هات بێتە ئەوەی کرد خەباتە خۆ دووماند لەو پۆست و مەقام و ئەدارە و مامۆستاتیا زانکۆ و ژیانە خۆش و ڕەفاهە لە تەهرانێ بەجێ هێشت و هات خەباتە ڕزگاریە گەلێ کورد گرتە پێش و لە ڕەفێن حیزبا دموکراتدا جێگرت
و یەکێک لەوان کەسانە بوو کۆ لە گاڕێتنا سیاسەتên استراتیژیک یە حیزبا دموکراتە نەخش و ڕۆڵێکی بەرچاو هەبوو و دەکارین بێژین یەکێک لە یار و یاوەرên دکتۆر قاسملوو و یەکێک لەوان ڕێبەرên هەرە بەرجەستەیە حیزبا دموکرات بوو کۆ کاری بە تەواوی کومە پێشدا جی گوت cihê xaliya Dr. Qasımlu tecrübe bike. Bandor û karnêkeriyên Dr. Sadık Şerefkendî li ser dîsîplîn û reftarên pêşmergê Hizba Demokrat çi bû? Dizanî li Hizba Demokrat da prensîp bir şêwa agahane tê cîvecî kirin. Bi zor nîne. Eger te emel çaw li reftarên Dr. Saîd kiriba, te pê wabû insanekî tûre ye, insanekî ciddî, insaneke ku hiç xeşin bir qiyafe û reftarên xwe de va dihate diyarî kirin. Ama wextê ku te reftara wî didît, idarekirina hizbê te didît, insanekî têkoşer, insanekî zana û têgihiştî ve insanek bû ku digele li ser prensîpên hizbê gelek bi ciddî bû ve li prensîpa guzeşt nedikir ve bo wî mesele ji nebû ew prensîpe li ser kê dê rêve bibe, bo wî bedena hizbê, kadrên hizbê, teşkîlata hizbê, pêşmergên hizbê, rehberê hizbê hemû bi yek çaw lê dikir û eger kesek iştibahek bi cêvecîkirina prensîp û biryarekî hizbê de xetayê kiriba berxwe pê dikirin, ew berxwe de bila kesekî endamê rehberî be yan kesek pêşmergeyekî sade be yan kesek endamê hizbê be. Li wî barî we guzeşt nedikir ve li eyna ciddiyeta berxwe digel kesek ku tûşî heleyekî bûye, tûşî iştibahekî bûye, tûşî bi qewlê dibêjin yanîşekê bûye, duwayê ew e ku berxwe pê hakirin paşan rênivînî dikir û rê nîşa dide ve li ser prensîpên hizbê cihadî kur dikireve ve ciddîtir dihate meydanê. Şehîdbûna Dr. Sadık Şerefkendî çi pêşat li nav Hizba Demokrat û Xelkên Azadiyê Kurdistan û Hizbê Kurdistanê hebû? Zanî felsefa şehîdbûna Dr. Sadık Şerefkendî felsefeyekî dûr û dirêj e. Dijminan li esl de pêş şehîdbûna Dr. Qasımlû de teqrîben dikarim ew bêjin. Hemêşa fêrbûne ku dijminên Kurd felsefa wan, bîroborçûna wan, lêkdanewa wan, endîşa wan ew bû ku hemêşa serê şorişê lê bidin, beden bêser dimîne û şoriş têk diçe. Li tarîxê de ceva nîşa dikan. Şehîdkirina Qazî Muhemed, şehîdkirina Simkoyê Şikak, şehîdkirina Şeyh Abdulqadir, deyan û Seyd Riza û çû zanim hemû ew rehberên ku fidakarî kirin li vê bo rizgariya neteweyiya xwe kewtine ber hêrişa dijmin û nihayeten şehîd dibûn ve şoriş sikût dikir. Ve ew felsefeya înan li ser şorişa Hizba Demokrat û Dr. Qasımlû ji rêve birin. Ewan pewan wabû ku eger Dr. Qasımlû li meydanê rabe, Hizba Demokrat bi tevavî dê aşbetal be, dê şorişa wî têk biçe ve ew şer û mebarize û xebata ku îro rojê li Hizba Demokrat rehberiya û dike û li jêr bandora Dr. Qasımlû de bi tevavî dê werşikest bibe. Lê wextê doktor şehîd kirin, li niqab bi wan derket ku emelan Hizba Demokrat با 1349 دا جبو زانینگه تربیت معلم هاتشاندن و وکی آلیکاره بشا کیمیای کاپی هاتسفاندن و لنکاوه اوا کومه پیشترج باز کرد لشهیدبونا دکتر قاسملو کو تأثیرکی گل مازن لسر بزاوا رزگاری خازی گل کرد و حتی بزاوا دموکراسی خازی لإیران داجدانا همون کسی په شک و گمان بون که حزب دموکرات بکاره لجیر به ضربه بشکن خباتا خو ادامه ببده. رهبری دکتر سعید او پیلان دجمن همو پوچال کرده. وقتی که رهبری کرده دست خو بدنا حزبی یک دنگ، یک دل و یک بدن و یک جسته همو لپش دکتر سعید راوسان و رهبری او قبول کردن. و او رهبری او جدیتاوی همو او فلسفه بافیه که دجمن حزب دموکرات و بزرگنما رزگاری خازی گل کرد لروشالات کردستانی پوچال کرده و اوا کما گفت
نبونی دکتر قاسملو به شورش کرد حبون دکتر شرفکندی تقریبا کم کرد. ام نکارم بیجم کو 100% پر کرد لی دکارم بیجم کو دکتر صادق شرفکندی قطابیه کی لیزان دکتر قاسملو بو کو کاری رو ربازو سیاست بیو و ریبری جمعی و دموکراسی ناو حزبی و دموکراسی پر روی دروی حزبی و فرماندهی شر سراسری کردستانی و ریخستین حزبی لدروی بلاد مبارزه و دیپلماسی لسطح جهانی دا اوانه تکان نخارن پاش شهید بونا دکتر قاسملو دکتر سعید کاری اوانه همون هدایت بکه وقتی که هدایت کرد خباتاوی تنتر بو و وقتی او خباتاوی تنتر بو و تقریبا باندورا ریبریا دکتر قاسملو لیزانی دکتر قاسملو دیگه لول لسر بزود نوا کرد لروجالات کردستانی هبو تأثیر اوی لسر بزود نوا رزگاری خازی گلی کل هر 4 پارچین کردستان جی هبو و همو ریبرین روجالات ریبرین بزود نوا رزگاری خازی کرد و احزاب کردی به چاوکی ریزه و چاو لرهبریا شرفکندی دکرن و اول نوع اکیدگیش تأثیر بسر بزود نوا رزگاری خازی سراسری ایرانیش دانه دکتر سعید بو به کسایتی کی باندور و دکاری اپوزیسیون ایرانی لدورا خو کوب کتا یعنی دکاری کو خرب کتا دورا خو یعنی خرب کتا جهه که بکارن آلترناتیوه که دیگه با بزرگنوا رزگاری خازی ایران یعنی بزرگنوا دموکراسی خازی ایران یعنی بکن آلترناتیو که و بحث درست بکرد که جمهوری اسلامی به اختیار ترسیه جمهوری اسلامی به حبون دکتر شرفکندی جارد که و شوکه گلیبده هاتو و قرار داد به تواوی دکتر شرفکندی لمیدان حل بگرن به حضر من شهیدون دکتر قاسمی دگل و جاناوی گلک بحث بود اوان کد بجنه پشتشکیم بو کمرشکیم بو لی من پیوه پانشوی شهید کرنا دکتر شرفکندی و جاناوی هم با بزرگنوا رزگاری خازی لگلی کرد بگشتی و بزرگنوا رزگاری خازی کرد لروشالات کردستانی ایشاوی و جاناوی گلک ماستر بو لی ایشا شهید بونا دکتر شرفکندی گرینگترین درس و شیرت یا دکتر صادق شرفکندی جبو ملاوان آنکو نسلانی چی بود؟ گرینگترین درس و شیرت یعنی هر بگوتناویه پا شهید بونا دکتر قاسملو دبیجه با خازه دکل دایکو باوکن چیروکا جیانا خباتا شورشگریه دکتر قاسملو بگوهن زاروکن خدا بیجن اوان فیر جیانا خباتو بر خدا نبکن ورا بگهین جیان لبختوری و آزادی چنده خوشه دگل مقایسه کردن لجیان لجیر دستی و بندستیه ده و دا خازه للاو گنجا دکه رفن حزب دموکرات رفن خباته ورن پیکل ببن و همو پیکوه وی خباته برو سرکوتن ببن و بو آواتا شهیدین ما آواتا شهیدین ریبرین ما آواتا دیان ساله گلی کر رزگاریا بندست دجمنایه رزگاریا نتویه آزاد کردن خاکا کردستانیه و دوال گنجار کرد تیکل رفن خباته بن لهیچ شکسته که به امید نبن لهیچ سرکوتنه که مغرور نبن و اوا پیلان دجمن همیشه در حق به گل کرد و به کرو کچن کرد همیشه بردوامه ولی مقابل وان پیلانه داره همیشه به فکر و به حضر و به برنامه بن اوا گرینگترین و دشم بجم بهسترین رینوینین شرفکندی بو نسل پاشه خو بو نسل سردمی خو بو نسل دیگه کو پاش و نسلان ها دی بیت میدان ده اما یک اکلوان شیرت میگو کو و به حضر من به شهید بونوان پاش 30 و چند سالان نهاجی وکی ریبر وکی سروک وکی رینوینی در وکی پشرو هشتاجی وکی وقت اوه کتو اوان هیچ زندین و گیان خود دست ندانه رهبریا بزرگنوا رزگاری خازی گلی کرد لکردستان دکن و ایرو روژه اول دل خلکی دادجین سال روژه مانتی بیرانی سال روژه مانتی نبیرا دجمن و کرول کروکچن نهایه روشالاتا کردستان په سال روژه مانده په دجمن ددن نشاندان که اگر هنگو قاسملو شرفکندی شهید کرن لی نسل نهایه هشتا نسل قاسملو شرفکندی و خبات آوان دی بردوام بکن
بله گهدار و تماشاوان هێژا ئەم گەیشتنە داویە بەرنامە خوا. سپاس ji bo hetaneha hûn guhdar bûn, spas ji bo rêzdarkekê Rostem Cihangîrî. Nemîne rejîma koneperîstiya Îranê bibîne di nav xêr û xweşiya de. سپاس بۆ وەش هەر بژین موافقن.